Assalamu alaikum. Kutmanlı günümüzler menен Kırgızstanlıklar, mekemdeşler. Ama Toktogul gezde su yok deyip, su problema da var, su tartıştı. Elektrik energiya azaytıp, emösüp. Men bilgenden beri men uşul jerde yaşayıp, narımın boyunda. Şu narın biz en akırkı nememiz de. Bizden keyin Özbekistan. Su yok deyishdi, su to'ltirib to'ltiradi og'izcha. Ma'qul. Gez tozalash deb qilsak qanday desam, gez tozalagan bilan misol uchun, musorlar tozalash uchun ma'qul bir kunga ochsin mayli. Gözünü açıp çünkü köp suda aydaşıp Özbekistan'a, nar tetiği Özbekistan. Köp emelerde makul. Bir gün ağızsın neydi suda. Musor tazalaydı da. Al bu tınbaylar mı cayı. Ayağı başladı. Dekabrdan beri su tolup bırakır. Suudun köpüğünden bugün kişine az. Üç koruğun gezinde remont bulup deyip emnaki. Oğlum uşul жегешен уровеньге чыгып мынакей. Жердин жээктерин жеп кетип атат. Ошентип сууду тынбай айдап. Эми билбейм, бул кандайча эме болот түшүнбөйм мен. Бул балким бизнес же кандай эле ойлошуна билбейм. Su yok, дефицит. Ошол сууду нормам менен алгызып, биремеде топтолсо ошо токтолуп кетсе суу азайбайт. Кантип эле азайып кетсин. Азыр секунд дегенде канча деген суу кирип кетип атат Өзбекстан тараптан. Мындай өкмөттөгүлөр деле ушуну караштырып, регулировка кылып, эме болсо, андан көрө ушунча кеткен сууду бөлүп бир жерлерден адыр жеке чыкпаган жерлерге каналдарды буруп, канал жасап, канал кастырып, чыкпаган жерге суу чыгарып, ошо элдердин жумуш менен камсыз кылып, бак тектирип, адырларга суу чыгарса эң жакшы болмок да. Ошону айтпайын дедим эле. Ассаламу алейкум.